iregen liwa dania ya ahomu zisoba tezo ayah. Mateo pasal 1 ayat 7 itu siwa. Hei Yerusalem, samunu sama eleke andro, salibukara nifatenge ya. Hami uga no bukan raigo, wanguloi ono si mane si fagelo, na I opuloi nononia bare gafinia, bale sedena ani. Hiza tiroi kemi nomomi adutu, ua sakemi lesa emi ilandrao, yotarai dae irugi miwa dania, ya ahomu ziso badozo ayah. Mateo pasal 3 ayat 7 irugi si selusia. Hei Yerusalem, samunu sama eleo andro, sanebukara nifatingi kunia, hame uga no utanraiko, wanguloi ono simane sipagiro, na I omuloi nononia baru gafinia, balu sedena amin. Hiza terai kami nomomi ua sakami lesa aimi iran rao, I otarai dae irege niwa udania ya ahomu jiso batoi ayah. Mateo pasal 3 ayat 7 irugi si terusiwa. Dal baso ke darmali lo balangi sitehala moroi basura 2 Timoteo pasal 3 ayat tisara irugi sinima imane tarmali lo balangi bata honoga dededa bamon dodong babai zile aboto badedeu so danya baba sile sehi bagate safuria ande amuatan ni habadae bahatana kera la alui somasi anak ira basanuno ya ira basifayawa basanarawa basilema mondromo lindra amara basite bayi manganda sauhagele basangu ayal lobalani basile mangumasi agora basifarei basama bagus sila tubuh basola manda hadiah ia basite baik ahono basile omasi siseki basimanga beli basile tede basebua hoka basomasi isa dedera moroi baba omasi lo balani hula zolo lo balani ira vamai gida banos sango sila ege fa abele polo ande baya uge eroge ni hasimane iru gida darmali Tahu masuk ke dalam mari di belakang. Dia lalu basura 2 Timoteo pasal 1 ayat tisara irugi 5. Mane termari di belakang. Babai sila aboto badede. So dani yang bawa sila se. Badede safuria ade. Amatani hawa dau. Bahata nak kalani. So mas ana aira. Basa nono ya ira. Bas bayawa. Basa nadrawa. Basile nama romo libra na basite bai na andeng sabagula basan aya basile nama masih agora basi baru basang ber ke siletu basolong manu hadia iya
basi tebai abono, basi le o masih sisa, basi mangabel, basi le basi wahoka, baso masih iso de moroe baba masih ralo balangi. Pula solo ke lo balangi gira, lama di, ano sango sedeur pa abel bolo ande, baya enom. Dau baso kada darumali lo balangi, sitihala murbazura, 2 Timoteo pada 3 ayat 1 5. Mana darumali lo balangi. Babai dila aboko badadau, so daniya bawa sila seki bagata sapria andeu. Amuatan niha badau, bahat tanakara la alui, so masih ana ira, basanu loya ira, basi payawa, basanandawa, basila mamundongo linda amara, basi tebai mangande sawagele, basango ayah logalangi, basila mangumasi agara, basi farai, basama baga zileduhu, basolaulau mana hadiah, basi tebai ahono, basi lo masih sisoki, basi mangambeli, basi letede, basi buah hoka, baso masih iso dedera, moroi baba omasira. Dau baso ke dadar malu balangi, dia hal moroi basura, 2 Timoteo pasal 3 ayat isara di sini. Dimana tarumali balangi. Babai sila aboto badadeu, so dan yang bawa sila setu, bagete saprian. Amuatan niha badal, hatta nakera la alui, sumasi ana ira, basa nuno ya ira, basi fayawa, basa nandrawa, basi lema mondromo di amara, basi tebai manganda sohagelo, basa mu ayah balangi, basi lema mumasia alora, basi faroi, basa bogo sila tubu, basa loloman hadiah, basi tebai abono, basi lema masih sisogi, basi mangamboli, basi detete, basi buah hoka, basi masih isa tedera, moroi baba omasira lo malani. Pulo solo oto lo malani ira, lo magida. Bano sa mo sila oto to abel lo bolo anda. Baya ugo erogani hasinan. Yung kita tarungan lo malani. Tepuk tangan.